Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Nakle Jesús krabiain ki elk aran sa hukub ut ko sa hunesal najej nachtrik inchis hunile. Kahkwi krabiain ebritenamit keistaqe tiroke chalen chak salish tenemite. Nakle Jesús ki el chak sali hukub kiril na bale ebritenamit. Kistokop arwe ut kishkirtasieb lichah kwankep sasyanke. Nakki ekub ebristolom ke helok chisqat chishieb alre. Linajej ain kwang shkunes utak shko likutan. Chakrabie litenemetre naktasheshlo chak shkwe seb likalebal. Abali Jesús kishsume ut kishche. Mukotojota sanak te shik. Kyo makepan chikwak laish. Ut eb ankesh jere. Maka kwangke arin kakwi ob chikwa utkwi plikar. Di Jesús kishche. Kamo makchak. Ut kishtaklaeb chihilang litenamit salipachaya. Kishap li ob chikwa ut likwib chikar. Kishtakseli lilopal sachusha. Kichoshin ut kishhachilikwa. Kishkere bristolom. Ut ebristolom kishhekere litenamit. Que kuak chishunlep tohretal que ohlak or ut que shok lirela likwa kapla huchakach nuhanakep chikwa eblike kuak kwankep tana o mil chikwin inkak ebelsa li ishq hoke blikokal ratin likakwa